Silwane boy King Madala Rex. Yeah, yabona fanda khona kumele sibambe ukuthi dakuka si rap siya violence asines ma feelings. Kwala thina siqwale wena. Salute. Kusho kwa poison rap yami yashisa na that thing. Ngiyangishaka uthi ngimlekele something. Angisoze ngiphole ngakhala kushisa since from the beginning. Ku rap ngibakhipha bonke ngathi ku last man standing. Shaya ka Stroman ku wrestling. Le beat angiflowing yehlela kuphela ngathi 14 nabalishiya duma balikhiphe gerin. Bom rap abayohlala basemva wami njengamalodo amasemende venini. Angithi niyazi mophethe steering. Sebabhalile kwelami ikasi ngi-rap king. Nangikenya nina bovoba na that thing. Ngilesikhuvesana ungidize mina ngelibheri. Ababhaya balabala ngathi base crash bafunda ama-spelling. Angishivi next mina madala ngakuhlahlela phakathi kwi-ring ye-boxing. Nginan magay serious nitenda bo cherry night deserve frontal ansingabi bomrapper nima assistant rappers ngishama practical ngibulala ngelibhuku nepen imsebenzi ezandla izinto zami babuze bayangicave technical mas ngangisuka mind ngena emotional ngisanye ngipringe ngibe personal angisanseke ngikaqela ukuthi sekangenile ugeneral ngibukele ngishaya ama-medal each and every beat ngebig bomrapper studio kwala ama-funeral nosilwane uyasho Rex ubaleke hospital ekhanda kaphilanga grand ngilebhasa 3MC abnormal nyanga leya lo yamina madala kudala yafa yikho ngeke ngisalungiseka njengareja lo wabaleka kwenhlanye hospital fana like cricket ngathi ngidla popcorn lene crystal thanda ucorrupta madala sizinto zami peaceful survival news ukhwela na quality picture emobisel angakafiki kulevel yami nina bomkhaka nama assistant teacher mina ngiprincipal espire noma serious kubangazenza ama trial ngimophethe remote nginegunya lonke lokushintsha ama channel lento segazini sana mangiphethe ballpen nepaper kasibhalekela automatical belini bomrapper beef ngibuka inkomo yonke mina bayangena nasesilaheli ilento neshodela ama-percent engqondweni my-rap ikhuluma raf ngathi yesesahleli angiphilanga kahle mina ngiyayidla imali asemathuneni abayispanise kuphahleli ingqondo yami ayithathi iyashisa ngisanokuphatha pelepele esikoleni ngishisa blind ngathi na-2 minutes intota ngingena esifuthweni ngiyababa mina umfaka njani chilise etiyeni ngalanisama yashisa ngathi bengibhala ngepheni ephuma emlilweni wonke umrapper ozala nami mele agcine otherwise uzosithola senkingeni flow yami netinzunzi igwinya bomraphi babulale enkomazi emfuleni lakima ubhukulula mrapha kufana nasenzabeni ekufohleni bulala wena bekuyini kulula kufana nekusafuna ichepisi uthi ngisabeni wena nguva uraphi ushumayela ivangeli lasesontweni ufeka buhlungu njengenje bayivalele 3 days esakeni into esilungu tingwenya setidla amachitshi kupheli nganti sanokuhlala emhlakeni ngisanokukushaya ungenzanga fokolo uthi uphilile principal wasesilindo unhle tindlaleni wena mraphi ufana na-negative 0 ukho esibalweni uyohlala usemva kwami njengesidumbu kusafase siyolahle ethuneni siso sakho sekubulala mina sekugcinele emaphusheni. Okay saba madala ngesikima amadamara ngumbulalo wamabhithi ematrekini abomrapha ngiyabamedara manqeda ukudropha kusaluthe ezami eprison ebhabathona boskara javisa amapantsuli isipharapara masifika sokhicknepa nezama bomsodra sikulanda ngekharakara ngiwayephimeni wamabhazi ngamaphantshi ebhithini abomrapha ngiyabangqolisa barapha umoya labangibathathi serious abomafufusa angithathi serious njengesifebe esikhashwa ngofoye ekuseni kuyintathakusa usilwane no-Rex ama-kingpin nina nabafana abancane abasakhasa libo-chisgale bayatsiba ribatsena karike ngithagetho style madala sinoreja siyabahlanyisa aritheni di-competition libo small boy madala thina siyafatelo noma sivandalize akuhlanya amashisa uthi ngiqhubeke ngingigolise enyani weza nomadala reps usafasa ngiyagula esikela ngisanokubhala ama-relics ku-chalkboard lo mnye mrapha wase-KMS baby mama wakwadliwa ngitaxi drive eteksini aqanyeliswa ku-dashboard lo munye kumele yekele irap aqhubeke netalenta lakhe lokushaya i-keyboard then sekubakhona lo mrapha ongakaze ashaya even i-50 bars alone uhlile kokuzimela i-ironing board omunye usanokungirasela nge-ex yami liyangifakela i-drop lapho sister lakhe lisanokungijumisa ngilibulale ngelitusi libaleke ngathi likuhora movie losima kwi-headboard